iristen aidea kapelaren ibilbidearen bukaerara. Gaurko festa ez da bukatzen, behin da berriz aipatu dugu, atxaldean zehar, ekitaldi ezberdinak daudela, DJ Covent Garden hemen bertan eszenatoki honetan, arratsaldeko lauetan berriro Donostia Lindy Hopeko lagunek dantza egingo digute, atxaldeko bostetan Lobo Tabernan Radio Rebelde kontzertua, Hotel de Londresen koktel. Consiste en dejar huella. Y Marina Arruabarrena creo que ha dado fe de ello. A ver, ¿dónde tenemos a Marina? Badakizute nola doan hau, saria eman, argazki ofiziala eta gero sarituak ez urruti talde argazkia eteako degula ere. Bueno, hay que tener en cuenta que tú te llevas un muy buen premio. Es una noche en el Hotel de Londres, ¿eh? Creo que lo vas a disfrutar. Vale, foto. Mila esker.